наша денешна гостинка, госпоѓа Елена Бачич-Алимпич. Добро утро. Добро jutro и поздравувам сите гледачи во Македонија. Ето така, почнавме на македонски, баш ме радо што нешто барем сме научиле. Родена новосаѓанка која што живе и работи во Нови Сад. Така е. Жена која што дипломирала југословенска книжевност, српско-хрватски јазик, но очигледно, требало да помине долго време за да ја оствари својата љубов за она што всушност сакала да учи и да студира. Кај нас од прилика многу повеќе пред романите ве знае како ТВ лице, нешто што имавте навикнато на студио, светла, камери, така натаму и така натаму. Но се случи нешто ново, да кажеме, во вашиот живот, но ќе дојдеме и до тоа. Она што ме изненади вчера кога читав дел од оние изјави ваши кои ги дававте на средба со новинарите, велите последната пролет во Париз е вашиот досега најзрел роман. Зошто? Zato što je najsveobuhvatniji, zato što prosto sadrži, mislim da ga je jako teško žanrovski odrediti, stil pisanja je isti kao i kod prethodna dva romana, ali ono što ovaj roman ima, a prethodna dva nemaju je prosto, ajde, mogli bismo ga svrstati u istorijsku dramu, ali sa elementima trilera. Dakle, osim ljubavi, tu je izdaja, tu je mračni svet špijunaže, tu je odanost ideologiji, laži uhoda, dakle, nekoliko zapleta na nekoliko nivoa. Roman je pisan i u prvom i u trećem licu, i na nivou, i u formi ispovesti, i u formi pripovedačkoj. Tako da, ja sad kad ovo kažem, zvuči da je komplikovan za čitanje, ali nije. Nije, lako se čita, to može da potvrdi, evo i vaša supruga koja ga je noćas čitala, koliko čujem. Tako da, mislim da prosto, kao i Ringelšpil, kao i pismo gospođe Vilme i Poslednje proleće u Parizu, uzme čitaoca i ne pušta ga dok ne završi priču o glavnoj junakinji Mariji Romanovskoj-Kolčak. Tako da to je u stvari negde, čini mi se, bit ću malo neskromna, odlika mojih knjiga da kada je uzmete ne možete da je ispustite. Ja sam takav čitalac. Ako me do 50. stranice knjiga ne zainteresuje, gotovo, ne mogu više da je čitam. Tako je. Tako da mislim da je vrlo važno da vas priča obuzme, da vi kao čitalac razvijete svoju maštu, da zamislite te likove, da otputujete u Pariz, da otputujete u Moskvu, u Rusiju i da izmaštate svoju priču. Прочитав дека сте го подготвиле 2 години. Сте собиле материјал, сте формирале целата приказна од почеток до крај, онака да изгледа како што треба, како што кажавте кога ќе земеш книгата да не ја пуштиш додека не ја прочиташ. Pa vrlo mi je bilo važno zato što priča jeste izmaštana i jeste u pitanju fikcija, ali su svi istorijski podaci u ovom romanu verodostojni. I bilo mi je vrlo važno da tu ne napravim nikakvu grešku, zato sam se vraćala velikim ruskim piscima koji su pisali o gulazima, o radnim logorima, o Staljinovoj strahovladi, dakle kao što je Nobelovac Aleksandar Solženicin, zatim i Dostojevski. Dostojevski mi je, kako bih vam rekla, njega mogu i da citiram njega. Toliko sam čitala i toliko mu se vraćam da mnogo ga volim. Tu je naravno i Varlamov koji je pisao priče sa Kolime, zatim Arijadna Efron, ćerka Marine Cvetajeve, koja je pisala pisma Borisu Pasternaku, koja je takođe bila jedna od zatočenica Gulaga u knjizi Otkud u tebi toliko svetlosti. Zatim tu je Karlo Štajner i 7000 dana u Sibiru, memoari jednog francuskog pisa o Josifu Visarionoviću Staljinu. Sve što se mogla, sada ne nabrajam da vam uzimam vreme, sve što sam mogla da pronađem i u pisanoj i u elektronskoj formi, a što se tiče istorije Rusije, tog pre-staljinovskog, posle staljinovskog i samo staljinovskog perioda, kao i istorije Francuske, sve sam to istraživala sigurno više od godinu dana da bih mogla da napišem ovaj roman. Така. Велите, трагедија на животот не е смртта, туку е се она што умрело додека сме живееле. Da, ja duboko verujem u to. Од каде инспирација? Послужи тоа како инспирација за овој роман? Za ovaj roman konkretno pre 10 godina kada sam bila u Parizu, a vidite, nikad ne bih rekla, neke vam se stvari nesvesno u životu urežu u podsvest. Zapamtite ih, a da toga niste svesni i onda isplivaju u trenutku kada se najmanje nadate. Ja sam pre 10 godina, kada sam prvi put posetila Pariz, posetila i čuveno groblje parijsko Père Lachaise, koje
koje nosi ime po ispovedniku Luja XIV. I tada sam, tu su sahranjeni naravno svi velikani, mnogi veliki pisci, umetnici, muzičari i tako dalje, to sve znate. Međutim, prolazeći između svih tih spomenika bio je jedan od belog mermera granita, onako potpuno neobičnog oblika. Pisalo je samo Marija Kolčak i ispod bez datuma i pisalo je nešto na francuskom. I onda sam ja svoju prijateljicu, pošto ne govorim francuski, a ona odlično živi tamo, pitala šta piše i ona mi je rekla, onako, i ona sama zatečena je rekla, piše živela sa uspomenama, otišla sa uspomenama. I ta rečenica je negde ostala zabeležena u mom umu i kada sam, evo, pre skoro 2 godine sa ćerkom otišla u Pariz, a već sam znala da ću pisati o Gulagu i da ću pisati o temi koja me fascinirala još dok sam bila student književnosti, ja sam se setila, nisam otišla na groblje, nego sam se prosto setila te rečenice u Parizu i rekla, znam, dakle, moja junakinja će živeti u Parizu, bit će iz porodice emigranata, a živeće sa uspomenama i otiće sa uspomenama i to je zapravo bio lajtmotiv i jeste lajtmotiv romana i prosto nešto što me inspirisalo da napišem ovu priču. Така. Велите дека во вашите романи нема да најдете старлети, силикони, спонзоруши и естрада. Да. А вие самите бевте дел од таа српска, да кажеме, естрада. Сега, дали се презаситивте на некој начин, ви дојде преку глава? Дојде. Бидејќи кога, еве, јас кога ќе пишувам вчера на YouTube, пишувам, например, Елена Бачич Алемпич и има, не знам, најболје деколте, крос лекс. Да, то sam i ja videla. To je neki ludak godinama radio. Сега сте во фармерки, блуза, кратка коса. Значи нешто сосема поинакво. Pa sad sam konačno, sad mogu konačno da budem ono što jesam i što želim. Pa jedna obična, sasvim obična žena koja voli neke drugačije stvari od onih kojima se bavila. Ja moram da vam kažem nešto, ja nikada, da me ne shvatite pogrešno, ja uopšte, estrada je potrebna. Estrada mora da postoji i u Makedoniji, i u Srbiji, i u svetu, nije ni važno. Ja nemam ništa protiv ljudi koji se bave estradnim poslom, naprotiv. Među tim ljudima imam i prijatelje. Ja ne bih voljela da se moje reči drugačije interpretiraju i da, kao što to novinari vrlo često rade, da se ja sad nešto perem od estrade i od onoga što sam radila taman posla. Dakle, ja sam svoj posao radila najbolje što sam mogla, ali ja nikada nisam bila deo estrade. U kom smislu? Ja nisam odlazila na javna dešavanja, na promocije, osim u vrlo, vrlo retkim slučajevima ako to nisu ljudi sa kojima sam privatno dobra. Dakle, ja sam uvek bila kod kuće, pre svega mama, supruga, dakle, neko ko se stara o svojoj deci i o svom domu, a javna ličnost na poslednjem mestu. I iskreno da vam kažem, to nije nešto što je mene ispunjavalo, naprotiv, više me je opterećivalo. Tako da u onom trenutku kada više nisam mogla da pravim kompromise sama sa sobom, odnosno da više srećem 2 jelene ujutru kad se pogledam u gledalo, rekla sam, ajde, ti moraš da odeš paljba, ti televizijska, dosta te je bilo, da ostane ova koja voli i ume da piše. Tako da, prosto je to bila neka odluka koja je sazrela u meni, a trebalo je vremena. Znate, nije baš sve jedno dati otkaz sa 45 godina života, ali prosto sam morala nešto da preduzmem kako bih se u potpunosti posvetila onome što najviše volim. Да, не само годините. Тука е, нели, најдобар ТВ новина 2005 година, Оскар за популарност 2001-2002, зборам во Србија, по што го работевте, да се откажеш од сето тоа, а да бидејќи малкумина знаеле дека, не знам, барем овде во Македонија, дека вие сте студирале југословенска книжевност, српско-хрватски јазик, дека тлее во вас тоа да земете да напишете така натаму. Од таму се појави приказната за Рингишпил. Колку верувавте кога го пишувавте во себе дека ќе дојде до тоа ниво каде што е сега? И колку верува другите околу вас, например? Ja ni sanjala, nisam iskreno da vam kažem. Prvo, nisam uopšte napisala Ringišpil s namerom da ga objavim. Ja sam napisala Ringišpil da ispunim obećanje svom ocu koje sam mu dala na samrti, a to je da ću za njega napisati knjigu. I dakle, to je jedna duboko intimna knjiga uz koju sam oplakala svog oca i kada je gospodin koji je vlasnik najveće izdavačke kuće u Srbiji čuo da sam ja napisala taj rukopis, tražio ga je
Ja sam mu ga predala i imala sam samo jedan uslov da to pročita najstrožiji kritičar koji postoji u Srbiji i ako kaže da je to okej, da ćemo ga štampati, ako kaže da nije, da nećemo to uraditi i tako je i bilo. Nisam mogla ni da sanjam da će Ringelspiel postići, ja mogu slobodno da kažem, balkanski uspeh, jer to je knjiga koja je potpuni fenomen. Evo i posle 4 godine ona se jednako dobro prodaje, Ringelspiel se i dalje vrti. Dakle, ono što sam sasvim sigurna da je zapravo, vrlo je jednostavno, nema tu nikakve tajne. Čitaoci su prepoznali emociju. A jednostavno, kada mi kažu, znate, ja sam toliko plakala kada sam čitala Ringelspiel, a to kaže svako, a ja kažem, znate, ja sam toliko plakala dok sam ga pisala. I to se jednostavno se desilo prepoznavanje. Prosto su čitaoci prepoznali emociju, zavoleli Anu Balint, zavoleli likove i onda je i druga i treća knjiga prosto su pronašli sebe možda u mom stilu pisanja, u mojoj posvećenosti ženskoj sudbini, ženama kao heroinama, tako da mislim da je to negde možda tajna uspeha ovih knjiga. Вие сте најпродаван странски, да кажам, странски автор во Македонија за 2011-2012 година. Очекувавте ли дека такво нешто може да се случи со Ringelspiel? Pa ne, nisam očekivala ni uspeh u Srbiji, a kamoli u Makedoniji i u Turskoj, ali sam presrećna. Presrećna i to je samo jedan od pokazatelja i dokaza da smo mi zapravo isti senzibilitet, da se jako dobro razumemo, ista smo krv, vrlo smo bliski i mislim da je to, da na isti način razmišljamo, isto osjećamo. Dovoljno smo propatili i jedni i drugi, mislim generalno kao narod i mislim da zato verovatno možemo i da prepoznamo te emocije. Така. Некои велат книгите на Јелена се женски книги, може да ги читаат само жени. Тоа не е за мажи, тоа веднаш ќе се препозна и така натаму и така натаму. Mislim da to nije tačno. Zašto? Mislim da to nije tačno zato što su moje knjige čitali i muškarci i ja moram da vam kažem da recimo jedan gospodin koji ima preko 60 godina, koji je naš porodični prijatelj, izuzetno uspešan i velik biznismen koji živi u Holandiji, je odneo Ringelspiel u Holandiju i kada se vratio rekao mi je, oženjen je Holanđankom, znaš, da mi je neko rekao da ću se sa 60 godina zaključavati u kupatilo, da me žena ne vidi kako plačem, rekao bi mu da je lud. Mislim da je samo kompliment kada muškarac pokaže emociju, ne mislim da je to slabost, naprotiv, mislim da je to hrabrost. Mnogo je muških čitalaca koji su pročitali, koji su dirnuti i Ringelspielom i pismom gospođe Vilme, ali moram da vam kažem da je od svih knjiga Ringelspiel možda najviše, ako već pravite te podele u koje ja ne priznajem, ženska knjiga, a pismo gospođe Vilme, a posebno Poslednje proleće u Parizu je definitivno knjiga koju mogu da čitaju i muškarci i žene i deca od 14 i bake od 90 godina. Dakle, prosto je za široku čitalačku publiku. Така. Ете, за 4 години издадовте 5 нека се. 3 романа, кои што доживеа огромен успех. Ова е сега најава, сега излезе, сега и превод на македонски, но не се сомневаме дека ќе биде исто така бум кај нас. Колку ви е криво дека не сте почнале порано да пишувате посериозно, да се занимавате со оваа професија, например, сега не дека да се каете за оно што сте го работеле до сега, бидејќи сте работеле професионално колку што сте можеле, фала Богу. Наравно, не кајам се. Туку зато она што во вас седело толку време не испливало порано, например. Razumem vas, ništa nije tako glupo inače kao kajanje. Mislim, glupo je kajati se, to je gubljenje vremena. Ja sam mišljenja da prosto za sve postoji određeno vreme u životu i da nam se ništa u životu ne dešava slučajno. Dakle, mislim da je trebalo da počnem da pišem sa 40 godina, kada sam dostigla neku i životnu i emotivnu i kakvu god hoćete zrelost. Dakle, ne znam da li ste znali podatak da je nekada u carskoj Rusiji dekretom bilo zabranjivano da se piše pre navršene 50. godine života. Ne. Dakle, kada čovek stekne ono životno iskustvo, istinsko iskustvo, a onda naravno mnogo toga i nauči u ovim godinama, do tih godina zapravo, onda može da piše.
Mislim da se ništa nije desilo slučajno, mislim da je tako trebalo da bude, mislim da je to neki put koji sam ja morala da prođem, mislim da sam morala da zaradim 3 čira na želucu kao televizijski novinar i novinar u printu da bih se konačno posvetila pisanju i iskreno da vam kažem ne žalim ni za čim. Mnogo sam srećna, ne gledam u prošlost, gledam u budućnost i samo se nadam da ću i dalje opravdati poverenje čitalaca. To je moja najveća želja. Така. Ќе прашам уште едно прашање. Се случува поплави во Србија. Знаеме што луѓето таму претрпеа. Дали може би Јелена Бачич-Алимпич размисли за некоја приказна со таа тематика, нешто што ќе може да биде преточено во роман и воопшто дали веќе нешто си има во главата? Ja imam 4. knjigu već u glavi, ali još nisam otišla iz Pariza, tako da ne mogu još da počnem da pišem dok se ne oprostim sa ovim mojim junacima. Ono što se desilo u Srbiji je strašno. Hvala Makedoniji i hvala svim dobrim ljudima i svima koji su nam pomogli u situaciji u kojoj smo se našli u tim katastrofalnim poplavama. Ne bih nikada pisala o tome jer moram nešto da vam kažem. Mislim da na izvestan način bi to bila zloupotreba nečije nesreće. Ljudi koji su izgubili sve, zašto sada ja da romansiram nečiju nesreću, nikada to ne bih uradila. Dovoljno je teško i ovako i dovoljno je mračan i težak period iza nas i mislim da će se tek videti kakve su štete načinjene. Ono što je moja želja, a verujem i želja svih normalnih ljudi, je da se ti ljudi koji su izgubili sve, ali na svu sreću sačuvali ono najvrednije živote, što pre vrate normalnom životu. Ja verujem da to nije lako i da će to biti teško, ali život je jedan, treba ga slaviti svaki dan, bez obzira koliko nam teško bilo. Ja sam mišljenja da samo treba verovati i ići napred i da će sve biti u redu. И благодарам на гостувањето. Ja vama благодарам. Многу успех со романот, па да се видиме и за оној 4. кој што дели. Hvala lepo. Веќе го имаме во глава. Hvala lepo. Ето така.